Menteri Sarkar beripit ya kekam jengok kai perthei ha kejela ubak polling do ha balet ban saki ya kejinga kop nya kali daka adventures new trip of roaders ha kharsati nature park ula kular bak sarkar kan ai kejing kersan ya kani ka kunhon badru ban penrung no hapo ka kalender ka tanat tourism jeng kejela Meghalaya ya ketik jingkulan lapan sengo do menteri ketanat tourism bak polling do ha bakran ha kejing lang mentak sengi ha ketik lempung ya kop nya kali bala sakhilang ru dak jinga don lang presiden ka kunhon ahor uba damany umdor uba Ferdinand Jarin sekretari uba Ferdinand Kharkamni vice president lem bat kiwe gid khot jang ka ahor kita ki kintin kular menteri ka sarkar kala nang ai museum shushu ya kinong ilam jang ka kunhon ahor hakba kinang la ban beteng banang penba shushu ya kani kelempung hagi sngi wat kisnem tu bansawan kani kelempung yakop nya kali off road kadai kebelas dang ha kashpauterik urisau bat kadai gabai na kelempung kebela penkring bha ya kipai ba nong pai kai bat kumju ru ya kipai ba kibadan jingiet ya kam nya kali ha keban nakleng jengkari ba kejela kelawan banyashi menta bat ha kani kelempung keban riu kebela pelong menta usnam ha ka kharsati nature park tham riboy district Agama Deputy Chief Minister ng Orissa kalawan ban attend kung the chief guest Ashulong. Timaso ba initiative ko Deputy hamtam layak entah teruskan kedongkam dia ke jingkasan dia ke support ke patronage jong Department Strategi Department of Tourism di ngaget di dalam promoters jong ini event dulu disuruh ke department strategi program kalau event bentar lupa dan kita tahu nampai decision jong kiru ke logo jong Meghalaya Tourism kalau ada lupa buat lagi orang tempat yo ini yang ada di kupon di negara kemukasan keberikong belum apa ada show ini duduk ini ke snap in I jaga financial support dari masyarakat negara Department of Tourism bagi juga abang dan sepertinya pendengar transaction dalam dan kebukun jom juga cuci juga berbentang kawan wakam kongsan kolomba ingin fit in yo ekata slot na benda joki ke tourism kalender jom lain kategori kebenaran di stop kemudian modification kebawaan ke company entah yang original bagi semi modified kemudian syak modify mana ibarat obat kiri pro modified dan nilai pendek ini nilai kasa mentala real seat kini seat keban real dan ikirman mengilang pendek inang yang le ya kini kita kompleka dah kecing Arab jogi ya kerana kejutulan kuar jogi minta kasih nafai kini berpikir kuat banyarab ini ya kini kita kompleka ke bekam pelan ya kalau kecil lekai lu kalau lu pergi sport dan kamu di tiara di bagian ada yang suka kuar dan kamu lu di bandang kumno ban kami ketiar kalau lu sport ini tidak kayak kebalang kebitenan ke bagi pak ki sosial dengan security ini dan kini ki partisipan kiwan na Kerala kidan na Assam te mencual kiwan na Sikkim kiwan na po Arusha nama mentang sedang gimlat te kinong pekar kiwan na keleng-keleng te